Ya, bertemu kembali dengan kami dari Tim Hadroh Sanggar Avatar 07. Langsung saja ya, pada pembukaan kali ini kita akan membawakan lagu apa nih Bang? Salawat apa nih? Salawat Bang, salawat. Iya, salawat apa nih? Salawat yang pertama kita akan membawakan salawat di Rasulullah. Bagi audiens yang tahu salawatnya, mari kita salawat bareng-bareng. Kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. وأجمل إياك لم ترى قط عين وأطيب إياك لم تلد خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما Boleh minta tepuk tangannya dong? سلكوا في المنهج المباني برسول الله والبداوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبداوي. Ya, mari kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bi Rasulillah